nilihin pen kacuk hapon nangasitong dun Karbianglong West Karbianglong pen nangasitong dun man kedo jurnalis korte hindi ano si nilihin pen kadong ipajel lo kadong ini nang litumhan dak nilinang kehak alam tege lahilo je non Kewangji 18 Lok Sabha ate MP election Aparman Bharatiya Janata Party him betame Karbianglong West Karbianglong la pen dima hasau la district ke thompen komada phansi tiket pinai ma pinang nema la solam tingwai ting sai pen Central Committee Tiri PMI Bharatiya Janata Party JP Nada ke hai Lapen Rajik BJP West Kolita aka hai tum chingwai ching sai pensi ilitum akor telo Manpeng kedo Karbianglong Autonomous Council Executive Member Omor Singh Tiso Hansi non Kewangji MP election hutke Bharatiya Janata Party candidate tiket pipon bo masih bangso putak along ini nilihin pen kaning jadi kan kacisip do masih da solam tebang Karbianglong rat West Karbianglong rat masa rat long anta nili kamunti nili kanungje nili geklem langsung alaman kami nang itu ma media hoi pen nang itu mediam pen kapali di pansi nili munti pen pini nang itu panang hang lasi Bharatiya Janata Party kedam tangani ilhilong kapangdak Karbianglong Aparman Kewangji MP election apan candidate ke jongpon akai Omor Singh Tisopat lasi alang lipan jongpon ret penapi nilinon MP doilang lasi nilihin bentame party tumpen siddhanto ke decision ke na putake nilihin bentame kahili donji thangna tawe lapen ining ko alam tawe alang lipan ke ong dung abot pen ke damtang 2019 aning kan niligi turut North East ang bong ke high percentage hisab ke ong nai lo near about 250,000 250,000 abot pen sidit lo lapen labang historic apang awepin lah prang MP geman XMP Biransing P XMP join torong P tum kami ahai itu sistemnya 1 lakh 2 lakh lasan pensi di mati nongtan nili dorot arai lakh abut pen lead margin kelong lakh si North East long ke percentage pengen di dong nai la sinono poi bangke yaitu India angkan tidame Bharatiya Janata Party Aparman Narendra Modi Prime Minister ke claim ke dam ke mai sen ajok atumon ka chelar ke piklo lapen all India kaddo kawe Bharatiya asotum kame nom phoi bang ke puthot Modi phansi batai ke thom hurun ke thom Prime Minister India Prime Minister apa cui phansi chisik ding lasi the highway poda Karbianglong di Mahasau lapen West Karbianglong candidate Omor Singh Tiso tame highway po daka acquisition servelo no doubt Honda kawelo ten nili to matar gare banglailo pini press ki binang ko press meet ki do padu mena audeso lailo nili ko an ma percentage sapen highest kelong ke damtang 2019 nono phoi bang ke na bot 3 lakhs margin pensi bahai ji pula so target pensi pini nili nang to mang nung jelo lasi ahok lo nili andun ta nili long le dat pun nili ning chupong chupao nang tum si ka chini lo non ke dobom ki kibom MP lang ajak tu minister lang minister tu menda tiket long le atu mi het ada meeting nang dolo Protima Bhumi Tripura kan lang le central minister la ta tiket long le anta party aka matu mi bang dapang kan si party leader to kan cingki cetha ka dolo son tek thak si Ramesor tili ta lo nang tong tini lo alang le central minister lo anta tiket long le lasi tiket long le det pu ini chopo i pa alam the thang na ta te MP tumhan Prime Minister hin pen
rat along kami paklem te kisuman adai topi aso dai to na tu sini lo namo app kudo sorol app laga party app lo namo app polong MP la pen minister tum han tame aja ka kama paklem do te la so long bang nili bang pa pidun cara yo ni si adu party tum tame bang sai lo bukali lo anso se metu senangi nasi nong poi bang tiket ke omo forensik me pan pina omo sin tiso pan le pina si alang itu bangso kemisen kamata ke tek damlong pen si alang li pan pina la se dak ni di ane di mod avelo neli di kontroversi avelo si alang li pan anso se neli ko ama ke long apen double ka palong tu ni pan si nong itu BJP party pu iskar biang long alang li presiden ka hai dolo apen pu jere sekretari ka hai dolo alang li tame dolo na sini tum tame anso se non ke wangji April la saklo padu panji bangso MP election hor bangke tim Karbiang Long kini lo tim Karbiang Long nang keja pon itu ngacing hon man kedo Karbiang Long Thomas Council CM Dr. Tudram Long han alang li pen keja pon itu dode sangse aju pupe analo pupe sontak taksi Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Karbiang Long la pen Assam ohoma long non isi kacing thur isi notun eta goti kipi hadi isi direction pi asi lahai kadu theklong si non ohomarat la pen Karbiarat ame Bharatiya Janata Party phan kuthot aning che thidu pen non ke wangji MP election hor bang ke ilituma candidate Omor Singh Tiso pan si pibek popisi ni lining the la pen chuning rilo je non ke BJP sarkar bang de pen Narendra Modi Prime Minister ke do pen dang Assam long tame Sarbananda Sonowal la pen nor bang ke জনপ্রিয় মানে মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিয়াং বকে অসমা দেদালং অসমা সরকার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আলাং লি কে ক্লেম কে দাম কাচিং থুরামো আনা পিলিতুম থেকলং লাসি লাসো আগতি লাসো আইসপি রে বাং মোমেন্টাম বাং কন্টিনিউয়াসলি কাপাদুজি পুলতে Karbi Anglong tabe non poi bangso election bangke BJP candidate fansi Karbi Anglong arat West Karbi Anglong arat la ke dibasa arat tame alang litum amulo ke thetan la buhumula la sobut ke wilebul bot bangke itu BJP candidate Omor Singh Tiso Phansi di ponang po businili ninga ko juning dilo sir mungkin nang lihat dulu nang lihat kalau ini namu ini pak MP demikian ini kita ambil lo mana lihat undur cek lo ada dan non kiban itu runji bang candidate itu mana itu listang lo nah so candidate lagi Karbi Anglong arak lapen party panang lihat first aku se campaign happy mak panang ini gitu si tim putang dari petani kita tang ningkan poke ni dicari dulu parlemen no la sinili kacali ke thekrunan bang non ilitong akimia candidate highway po candidate monne formality chanala Omor Singh Tiso alang li long ni dicira ko pulote ni li ke claim on ya kam ke alang li claim on na helo ninge theke